Habangi pai syakitelong kubor hakaleng jongkari India bat kumjuru hakaleng jongkari kasi. Ngioi babun jahat kijing bagi pajba kinang yakandu kat banami kisngi. Bat kumjuru kijing ja pas ngau syarkai hadu kata-kata ki belajar hapdeng kane kajing Khun ya kane kaklam covid kat khandai. Dekhendiat ngini pai syakitelong kubor kablami napo kanong ba Chandigarh jongkat jala Punjab. Layatu ba wai orang ba Brangdon Hakakarta kebalai pesan senam ubadai napo ka distrik Batinda jungka jala Punjab. Utai orang ba haswa bun pyniap no yalade ula pyniap shwa yalai ngut ki khunret ki jong kadau kadai namar ba usngosi palat ya ka jingklat no ni du no yala kalok ka jong kabla pangkansar haki arpnai menshwa ya utai orang ba alatik kerteng kum ubin sing ubadai napo kasnong hamigat jungka jala Punjab. Mat udai orang ba udai baju im jakpo dakaba kamai reksho. Katkum kajinyatu jungki pulit laong ba udai orang ba haswa bun pyniap yalade ula pyniap shwa ya ukun he ujung ublatip kerteng kum umpram jatsing ubrangdon Hakakarta kapahnyau snam. Hadin kata ula pyniap saya ukun baar ardip ubadon Hakarta kabalai snam bat Khunshi Brangdon Hakakarta kabang shisnam bat hadin kata usas sedin pasi no yalade hakayingsa kajong ya kate layatu do deputy superintendent of police Jasbar Singh kawai pat katalang kubor kalayatu ba union minister Brangdon Hakakarta kabahnya usasnam bat ublatip keteng kum uram bilas paswan ubadai napo kasing BJP ula klat no hinin kasngi kapratrik Oktober arhajar arpo. Hadin ba ula syak sumar na uhat surgery hapo ke hospital kabudon hapo kanong ba New Delhi. Yakani layatu da ukun jong ublatip kerteng kum ucirang paswan hapo ka Twitter account ka jong Tang kini kublai shibon.